muri mwebwe mudukurikiye uko niko situation biriwe kimeze abasore batari bakeya bajya mu bitaro ariko ko audience muri rusange turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe n'ubundi mubana natwe mu biganiro byacu tubagezaho, dore ko tugaruka ku makuru y'ahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukabagezaho amakuru y'umutekano, politike na diplomasi, ndetse tukababwira uko situation ziba zihagaze muri uyu umugoroba cyangwa se muri iri joro, bitewe n'ingengabihe yawe wowe udukurikiye kugeza magingo yangaya. Ibintu bikomeje kuba ibintu bikomeye cyane muri axe nyinshi. Semusinyatura yatangaje ko ngo igiye kugaba ibitero ku baturage b'abasivili. Yabitangaje ite? Yabitangaje hehe? Tugiye kubigarukaho muri aya makuru. General Inyasi Sauli uyu nguyu yarahiriye ko ngo agiye kwica cyangwa se ngo agiye kwivugana bagenzi be ndetse babana mu cyama cya ANCDH cyo kwa Jean Marie Bonane. Avuga ko ngo benshi muri bo bashobora kuba bagiye kujoininga muri M23. Avuga ko ngo agiye kubivugana umwe kuri umwe, ngo ndetse ngo ashobora kuba yamaze kubatahura. Ni bande? Byagenze bite? Turabigarukaho. Wazalendo bari gutangaza ko ngo Kabila ngo ariwe muntu mu by'ukuri ngo ukomeje guteza icyitwa akaduruvayi muri axe zigiye zitandukanye. Ibyo byose ni amakuru tugiye kugenda twibandaho, ariko kandi twerekeza muri teritware ya Masisi turebera hamwe uko situation zimeze, tugasimbukira tukajya muri teritware ya Rucuro. Amakuru tugera tubwira ko muri aho bita Mayamoya muri teritware ya Beni kugeza magingo ya abantu bageze muri 3 bishwe ndetse n'inzu zigatwikwa na ADF naro turabigarukaho. Hanyuma muri Ituri abandi bantu bageze muri 4 nabo bishwe, abandi 14 barakomereka. Ni muri axe ya Lopa ndetse na Iga Barriere, aho inyeshyamba za CRP zikomeje guhangana bikomeye ndetse na coalition ya FRDC. Ibi byose tugiye kugenda tubigarukaho muri rusange. Na amakuru tugiye kugenda tusangira, aho ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba. Alert ikomeye cyane iri kugaragara Rubarika, Ruvungi, Ruberize, Sange, Kiriba ndetse na Runingu, aho kugeza magingo yango hari gukorwa ikitwa imikwa ikomeye ikakorwa na Wazalendo. Benshi bakavuga ko ngo ari ubujura ndetse n'ubusahuzi bikomeje kugenda bikorwa n'abangaba kugira ngo babone uko bigarurira ndetse imitungo y'abaturage. Munyemerere rero muri aya makuru arambuye, tudafite iminota myinshi cyane, turaba dufite iminota mikeya, muze kunyemerera ndetse namwe mudutize umwanya, hanyuma tubagezeho amakuru uko yakabaye neza cyane 5 juu ya 5, tubabwira tubadondosha ndetse tubahereza idonido kuri buri kimwe cyose kiri kuvugwa muri axe zose uko zimeze. Clever Bemba tayari turi hamwe ku murongo wa telefone. Bwana Clever Bemba, bite byawe? Byiza, ni byiza bwana Matata, muraho murakomeye? Turaho tumeze neza cyane, twizere ko umunsi wagenze neza. Umunsi wagenze neza rwose, aho duherereye hano muri Goma. Yes, birumvikana. Ntabwo dufite umwanya muremure, turaza iminota mike dufite, turaza kwibyaza umusaruro. Twashakaga kugira ngo mukanya uko nari ntangiye numvishaga abakunzi bacu uko situation imeze. Uyu munsi hiriwe ikitwa ubukangurambaga bukomeye cyane, aho abasore batari bakeya ba joininze M23 muri cité muri commune ya Kirumba. Ahangaha ni muri axe ya urenze za Kanyabayonga na za Kayina, ni muri teritware ya Rubero. Biragaragara ko ahangaha mu by'ukuri kitwa ubukangurambaga busa nkaho n'ubwafatishije. Urabona ko mu minsi ishize hari uwahoze ndetse wabayeho ministre w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi igihe cya Kabila inshuro zigeze muri 2 zose, nawe wa joininze. Ibi ngibi bikabigaragaza ko bari abagenzi bacu b'abandandi bakomeze kwigaragaza cyane muri AFC mu 23. Bwana Bemba,
arega ukurikiranye ukareba nabo bagiye bakunda guhezwa kuko n'abariya bambusanya mu isi antipasi nabo ntabwo bigeze bakundwa muri uriya guverinoma. Ibyo rero ukabona yuko nabo bajya bakunda kureba kure bakavuga bati no reka natwe turebe uburyo twajoyininga n'ubundi bakagenda kuko reka baze naguhereza urugero ngiye kuguhereza uriya nka ba Julien Paluku bariya ba Muhindo Nzangi, wenda Muhindo Nzangi ni umwe mu babaye muri ababaye abapoza ba Joseph Kabila uko yabanaga na Muza na Martin Fayulu, ariko abandandi barabeba bari beneficiaga kunani ku epoke ya nani ya Kabila cyane. Nabo ubu ngubu nabo urareba nabo muri este barahejwe cyane. Bariya ba Magloire Paluku sont de Nande n'abandandi. Ubona yuko bagiye bahezwa ubu ngubu twavuga ko hariho nabo bashaka kugira ngo barebe ko bakwireturuva, barebe ko nabo wenda ba beneficia ku nyungu z'igihugu. Ni ibintu bisanzwe rwose biriya bya za Kirumba kuko nibuka ya za Kanyabonga ziri gufatwa ngira n'indi Kanyabayonga naho uriya Kanyabayonga naho narebye uburyo batwakiriye abantu twari kumwe duturutse muri za Masisi n'abari bavuye muri za Rucuro, babonaga ko bafite urukundo. Wenda navuga ko hariho byagaragaraga ko urukundo rwa nyirarureshwa kubera imbunda aba muri 23 bari bafite, ariko noneho wajya kureba ugasanga ko hari abafite urukundo nyarukundo n'ubundi bakubwira ati ngo bimeze gutya na gutya na gutya, ngo nyiye ngo ba journaliste ngo musende yifasi ngo nimujyema ngo ngari wazalendo, ukabona ko urukundo rukirimo mu frere, ukabona yuko hari icyo bashaka doke sinzi, ubona ko bari abantu n'ubundi bashaka impinduka baba revolutionnaire bashaka revolution. Yes, birumvikana ntari abari barahejwe ndetse n'ubuyobozi bubi bwagiye mu by'ukuri ntacyo bwagiye bugaragaza yuko bwamariye abaturage, kabone n'ubwo iyi teritware ya Lubero ariyo kuva 2006 yari yoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Julien Paluku Kahonge arayiyobora, aza gukurikirwa no Karli Nzanzu Kasivita, ariko ni utaratinzeho nawe ukomoka muri ibi bice. Aba Muhindo Nzangi urumva barimo bose bavuka muri teritware ya Lubero bose, ariko nubwo bageze mu myanya y'ubuyobozi biragaragara ko teritware ya Lubero n'ubundi mu kubijyanye n'iterambere mu by'ukuri yagiye igaragaza kuba iri inyuma muri rusange. Nyemerera wenda duse n'abinjira ku ibyo dusanzwe tugarukaho kenshi cyane. Abakunzi bacu nababwiraga mu by'ukuri ku makuru akomeje kugenda avugwa ahangaha muri za Masi ndetse n'ahandi. Haraho muri teritware ya Rucuro niho hakunze kooperera iyi Semusinyatura. Haraho bivugwa ko izi Semusinyatura zatangiye kumenyesha yuko ngo zigiye kwataka abasivile. Ibi bimeze bite bwana Bemba? Ikanda mbivuge uko biri ngo ni Semusinyatura muri teritware ya Rucuro, ni muri Bwito na Bwisha. Muri Bwito na Bwisha tugendane batangaje ko bagiye kwibasira icyitwa umuturage wese ukorana na mama 23. Ni ibyavuzwe n'ushinzwe ubutasi muri Semusinyatura iyobowe na General Dominique Ndaruhutse, bamwita ngo ni Jeje Colonel Sansusi alias Karisimbi. Yivugiye ko abaturage bamaze kuba inyenzi. Urabyumva ko bagomba kujyana nazo, bagomba kujyana nazo bakajya gukorana ubunyenzi bwabo n'ubunyenzi bwazo iyo zaturutse. Ibyo ni ibyatangajwe na Colonel Sansusi alias Karisimbi. ngo abaturage bo muri Rucuro bariho biteguye ibitero biragabwa na Nyatura na FDLR. Yes, birumvikana abaturage biteguye ibi bitero. Ese twagira aho tubihuriza no muri access za Mutanda aho mama 23 yabwiye ko abaturage bagomba kuva muri access ziraho riske
twagira aho twabihuriza M23 kuba ibingibi yabimenye yuko abaturage b'abasivili bashobora kwibasirwa na Semusinyatura nk'uko igi bigenze kabishyira ku mutwe wa M23 ikimara kubyumva ubwo tutekereza ko ishobora gukora iki? ikiro nuko iri buze kugaba ibitero n'ubundi ku birindiro bya Semuse, ariko uribuka ko ubundi M23 yari yamaze gutangaza inabwira abaturage bariya muri za Mutanda ndetse no muri za Gihondo ko bagomba kuva mu bice bimwe bigiye bitandukanye bakaza mu bindi bice kugira ngo babashe kubikuramo operasiyo zo kwiga FDL na za Semuse. C'est-à-dire abaturage bo sont des victimes kuko baribasirwa cyane na zira FDL na za Semuse. Par exemple FDL zo nabicanyi n'abajenosideri bo kumena amaraso no kwica abantu. Uhise unyibutsa akantu kamwe, hari umuhungu wari wagiye muri za FDL n'ubundi, ariko ni babandi b'abakongomani bajya muri FDL, yaje kutubwira ko hari aba FDL bagendanaga Bibiliya, barazambitse imigozi donke bimeze nk'ubusakame, ariko ngo bagiye iriya za Rusamambo, umwe mu bari bahetse Bibiliya ngo aravuga ngo ntabwo yagenda ntacyo akoze, warasa umwana w'umukobwa w'imyaka nka 22 aramwica ngo ntabwo nagenda ntamenya amaraso sha, bahita murasa kuko bafite umutima wa kinyamaswa, ubona ko naribo bagira inama ziriya za nani izo za Semuse bababwira ati mukore ibingibi mwica aba bantu mugire gutya na gutya. Yes, niko bameze, niyo ngengabitekerezo bafite, ni Semusinyatura. Ubwo twizere ko M23 ishobora kugira ikikora kugira ngo abaturage n'ubundi bave mu kangaratete. Dukubita tubangura wenda duhite dusimbukira kuri uyu Generali Inyasi. Generali Inyasi uyu mugabo azwi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, aziho ubwicanyi ndetse bwagiye bwibasira abaturage ndetse n'ivangura moko, numwe mu baheza nguni wo ku rwego rwo hejuru. Uyu mugabo ntago twatinya kuvuga ko ndetse ari intera hamwe karundura. Uyu mugabo ngo yamaze kurahirira ngo kwivugana bagenzi be bashobora kujya muri M23. Uyu mugabo bitebyiwe bwana Bemba. Ikana ni inkuru rwose ubona ko ejo bundi harabo yarahitanye, ubundi ngo harabo yapanze guhitana, ngo ni Generali Sauli Inyasi wa Nyatura abazungu ariwe wungirije Generali Jean Marie Bonane. Yarahiye ko agiye kwica Generali Hakiza na Generali Jean Marie Bonane ariwe titireri we, kuko ari kubakeka kujya muri M23 ngo akongera akabakeka yuko baba bavugana na guverineri. Urumva? Bakeka ko baba bakuvugana na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ariwe Son Excellence Monsieur le Gouverneur Bahati Musanga Erasto. Yego. Uwitwa Generali Hakiza ngo yabavugana na Generali na guverineri, ngo guverineri akamubwira ko agomba kwiripotinga, ngo noneho ngo Jean Marie Bonane nawe ngo akaba avugana na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ngo ndetse ngo anariwe ubabwira kwiripotinga. Ngo ni amakuru yavuye kwa Generali Inyasi abwira Generali Kagiriko uwitwa Generali Hakiza alias Mulonda bagiye kujya muri M23, avuga ko bagomba kubacungira hafi, byaba ngombwa bakabarasa batari bagera kwa Koloneli Badacoka, kuko yamaze kubasensibiliza ngo afatanyije na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ngo bamaze gutegura naho bazasohorera. Urumva ko ntabwo byoroshye, ntabwo yego ngo umwuka ukomeje kuba mubi muri Nyatura iri muri Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi. Wana rero ngo nukuvuga ngo bamaze gukeka ko bariya bajama ngo bagiye kwigira ngo muri ntuza ngo muri M23 ngo ku makuru ngo yagiye ngo atangwa, ngo ndetse ngo n'ababandi ngo bigize ngo ni ba coordinateri nabaki ngo bari gutanga amakuru bakavuga ko inani Hakiza ngo na Jean Marie Bonane ngo bamaze kuba donke gusensibilizwa mu buryo
bwuzuye, igisigaye akaba ari ukujoyininga. Ayo makuru niyo turi gukura hariya. Reka mu by'ukuri rero, yego, reka tubikurikirane tubirebere hafi, dore ko byagiye bivugwa kenshi ariko bikarangira wenda bitanabaye. Reka ariko uwo mwuka mubi ushobora kubaho, ndetse dore ko uyu mugabo nawe atoroshye cyane, hagiye havugwaho kutumvikana ndetse na titirere wiwe. Hanyuma twihuse cyane, ndetse hari amakuru atubwira ko mu gace ko bita Mayamoya muri teritwari ya Beni abantu 3 bishwe ndetse n'inzu zigatwikwa mu gitero cya ADF naro ndetse cyaje kugabwa mu masaha mu by'ukuri ya mu gitondo, aho abatari bakeya ndetse baje kwicwa abandi bagashimutwa. Mu gitondo cya none haje kugaragara imibiri y'abantu abageze muri 3 yaje kugaragara muri ibi bice. Ni mu gihe cyo abandi 4 noneho biciwe mu yindi teritware ituranye nayo aho bita ni muri province ya Ituri mu gace ko bita Lopa na Iga Barriere, aho abageze kuri 14 nanone naho bahakomerekeye ndetse n'inzu ngo zigatwikwa. Abaturage benshi baba bahungiye mu gace ko bita Linji, ndetse nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, biravugwa ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe ndetse nabo mu mutwe wa Kodeko, nk'uko abangaba n'ubundi bakunze kwibasira abaturage ba mu bwoko bw'abahema. Hanyuma Bwana Bemba, ndetse twihuta cyane tugana ndetse mu minota yacu ya nyuma mu gace ka Rubari, ka Ruvungi, Ruberize, Sange, Kiriba ndetse na Runingu, ngo hakomeje alerte zidasanzwe, ngo kuko ngo bari gutekereza ko M23 ishobora kuba yaradoginze igaca ngo bamwe baganyura muri biriya bice n'ubundi baherutse kwigarura muri teritwari ya Warungu bakazamuka, ndetse ngo bashobora guhinguka muri za Minembwe, izindi forces zikaba zazamutse, ngo ubwoba bukaba bwabaye bwose. Hanyuma nza kubona ko ahangaha hari inkuru wahoze ukurikirana ndetse yagaragaye uvuga ko Wazalendo ngo bari gutangaza ko ngo ndetse ngo Kabila ngo ari we ngo ushobora kuba yateje akavuyo. Ibi ngibi byo bishatse kuvuga iki Bwana Bemba? Aho ni inkuru imba nazikurikiranye kandi nkazigerageza kuzegeranya. Kumwe mu bayobozi ba Wazalendo muri Uvira atangaje ko M23 ifite uruhare rukomeye mu myiryane iri kubahuza na bagenzi babo. Yatangaje ko M23 na Joseph Kabila bohereje abanyepolitike ndetse n'ubutasi bukomeye n'amafaranga kugira ngo bagure Wazalendo muri Sud Kivu, noneho binjire nta nkomyi. Ati nibyo byanateje kugira ngo Wazalendo baze gusubiranamo, ndetse bikanateza abarundi bamwe na bamwe kuraswa na FARDC. Byumva ko amakuru n'ubundi aragenda aboneka. Ukabona nibyo byateje imirwano yahitanye benshi muri Wazalendo muri Uvira. Koloneli wahinduriye izina bamwita Musa, ni izina muhinduye ntabwo bashatse kumutangaza, ntabwo ariko yitwa. Ego urihutisha ko iminota irimo iriruka nayo. Yego, Koloneli wahinduriye izina yitwa Musa wa FARDC yavuze ko batangije igikorwa cyo guhuza abo kwa Kutumba n'abo kwa Ngoma Nzito, ndetse banamenye muri bamwe muri bo ngo baba barariye amafaranga yavuye kwa Joseph Kabila. Nibyo bivuga. Yes, urumva ko ni kwa kutumvikana kukomeje hagati yabo y'iyo mitwe yombi, ariko tubibutse ko ndetse hari habayeho no gusubiranamo no kurasana bikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Dusoza rero Bwana Bemba, wasezera ku bakunzi bacu mu masegonda nk'abiri. Ikambifurize kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Urakoze cyane. Abakunzi bacu turabashimiye kuba twabanye muri aya makuru, nizere ko amakuru yacu arakagaruka. Ciao ciao.